Yetheka mutegeri wa Wero TV mbitekewe na wetha tu umwega na muthenya waku uyu huthiite na mbere owega inko kwa tugeni methani yetu ya nteto tha mugwanja mbitagwa Christine Wanjeru tukiambiriria ntoni cietu ni ati munini wa mutongoria wa Maria enge bungeni ya kaunti ya Meru niwe Zipora Kinyakana ZK muthenya wa omundi na kwirigirwa kureta rwaria rwa kathatu rwa kwebereria gavana Kawira Mwangaza gitini ta gavana wa Meru na kirirwa rero gavana harirutwa gitini nontu wa Mount Mwanya ta utumire umuthuku wa obishi yawe na nkinyagia utumire umuthuku wa mbia cia county. Scandal, embarrassment, ridicule and disgrace. Number 9, public petitions have been presented to the County Assembly, including petition number 5 of 2023, brought by 1,611 members of the public, and statements have been sought by members of the County Assembly on the various gross violations and instance of abuse of office by the governor and recommendations made by the County Assembly on the various gross violations. 10, there have been several reconciliation efforts, but none has borne fruit. 11, the governor's continued stay in office has persistently undermined effective and efficient service delivery and gravely hurt the interest of the people of the county. Honorable Speaker, the Assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Acts, and standing order number 65 of the standing orders of the Assembly on the following grounds. Count number 1. Count number 1, Honorable Speaker, is abuse of office. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, 2, 27, 41, 47, 73, 232, 235, 236, and 251 of the Constitution, 2, Sections 10, 15, 19, and 24 of the Public Officers Ethics Act 2003, and 3, Section 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 1, B, F, 21, 29, and 52 of the Leadership and Integrity Act of 2012. 4, Section 2, 33, 45, 55, 58, 59, 59A, 63, 64, 65, and 69 of the County Government Act 2012. 5, Section 5 of the Office of the County Attorney Act. 6, Section 4 of the Public Appointments and County Assemblies Approval Act. 7, Section 4 of the Fair Administrative Action Act. And 8, Section 6 of the Meru County Investment and Development Corporation. 9, Section 9, 7B of the Meru County Revenue Board Act. 10, Section 10(6) of the Meru County Investment and Development Corporation Act, and 11, Section 19 of the Meru County Water and Sanitation Services Act by engagement and conveyance under and all complicity in the following. 1. Utuku wa gukira muthenya wa monde sukuru ya Egangara ya ciare na ndakakana mix redi county ni ya Tharaka Nithi niragwatire mwanki kiri nyomba ya kumama ni nyomba iria mamagwa ni ndaka 30 na kenda kuririkana gwa kagitaga kiume kimwe arutwa mani methiritwe magicumburana na urungamiri wa sukuru ino arutwa mama makiendaga maethirwe magitikirwa menuke muci ni unturia mwandiki wetu wa Ntito hathiete na mbere kurumira. Ni baugite irio tembeganu twacoka twongera irio bacoka bauga
bo barenda kwinuka riu twabanga batikenuke ni tukudeal na issues jiao na tukwambia kudeal na issues jiao bauga barenda kwinuka. Then on Monday ni turari na executive BOM ko discuss Mount Mao to resolve the issues that they had, and they decided to remain. Then yesterday they refused to, the form force wakakataa kufanya mtihani, wakapatiwa the exam, wakapatiwa the exams to have allow to discuss in the office. And then in the evening baada ya hivyo kawaida sapa they went to the class, and then at around 7:45 Mwanki walipuka koda dom na baladi preps na leo intojia ya jonde na utege ntokera tuka saved ni Mwanki na nikiori woko na tuya muthenya omde kwina office ya DCI crime department ya BOM ya na education office pejita kumenya what is happening, but most the students by demand akwenuka nonto I don't know the reason why, lakini kwa tena any issue ya banning ya kwenda kwenuka at this particular moment. Otherwise nibu state ya Kariogu na we are trying to address the matter. Niba kwenda modern office na dom ile ambega complete now the process is going on. After completing the block bakadi now nikenda barikie the new domes. Akarimantere Shia Athiru ni maruthite maandamano kumeneria mubunge wa Odan Kiri ni kiria mamugwetete ta muntu murongo na muntu atithiritwe ena utethio kirimo ni mabishanite ngerekano barabara ya Athiru iria makuga etikugendeka mbeu mbithi ni mathiete na mbere na kumeneria nontu wa kwithirwa na gwatire mbaru rwaria rwa finance bill. Barabara yetu ya Athiru kuma stage mwaka kiki nyero ayi kwa kina engineer kire tugebangana cyo yite kubwithwa tugone igoro mwara mugo ya ne kinyangalo mugo ya ne butho kwa yumbo kulukika for now nonto thirikari eruto itena mbeca cia wigana la mithai. Enune miario ya mubunge wa Gembe Central twendani kire akiariria mantu makonene na barabara ya Athiru rojene kuthi mwanka antere echa exchange ikwanjilo akiwa kamithondeka barabara yethiritwe kiruthiro maandamano mambere mari tariki 5 cha mweri igwa 6 akalibaba ketheta bakiwa barabara ni tathondekwa barabara yetu ya indilami bati mwesimu ndani kile uguma na miritire mubango no lami endi wigiro gasole ara to barabara to bwithirwa na indi ntugo ya munthe kaire akarigwa baba ibebumire na muthuro omonene bakiuga ati mubunge ojo itakabonete tabaka barebia na ikio nonto wa kubeneria gita na gita akiuga kathondeka barabara eno na mwanka athaino etiukurukirika na mwaramu aja gwikira arikira mwaramu ta kumichamithia na akirikana ati barabara eno augite wewe ngwa kamikira lami kile atomba kuya atura kirengo kata itina lamiri no kumianeri angwenda kwira kileu watu ilami kele atura ilami no itina lamiri lakini mwanga dari kene budhuru tumete anto abathura nikako twekite kele mwaka yoele yo baba leto na nyamara muyaya tura kuona ere ya ikra mara nusu nusu na njaira twina barabara ya kuuma kani karoe weta mwanka mukululuru nara inda ibetu muyumbe akiwa barabara eu kuba ikamithite na miritire nao amendi Athiru ruyene yitawikirwa nao laimi yake 3 barabara eu rawire ntikumethero kwanjiria wikirwa ringi ukethero mutongeria wegembe central kakuri area bati ku discriminate Gembe central bati atugonda kuria atire wathira mwazimi wayo wetu tukaeti kumarera tura tubwethinjira na tubwetheria kwenda kumenya barabara ere Gembe north ebwethe turaundi 6 barabara ya tu tare moginya rimwe bautu wananjanji Athiru turenda kuwa kile Kathaka atisi kwa rio chonko mbungene aya tumwe choki chukuru kenda mi tutotera kele twa muthurere atwa indi onto bambere bura tubwetheria ibarabara tubwetheria na mwanka rware birare yire abio kinya barabara atenjire inya kwenja enjire tocio ya twekeda mwara muke nusu kamara mukani nikaya na njaira iko twekederwa ele twendo anthea twere is not
nata gombe ka gotuga botura mwara na njera de gotuga ila bitu batwe kero atero toruwa ithei mwara botura njera kele must go alaye mwara mwatwekere ta muya kiara kwatweka nika anto bakwa wanjara nekenda batora mu yala nyaso na isiko batwito kwenda kobwetherwa barabara nekenda twethera tukiomba kama taintabia to kuma koraya tokeya antwa oni barabara hiyo to meta wona ndina ala mainde nasio no ndoko tuka barabara itethera ciena ngwe kwana kamata nyama baba ndo wona bagiariao ndeta no gaba kuringa ndi nati kwenda gwakwa ikele utumite na ikio ononto bakumuria kinyagita arira banto megie finance bill maragirwa wena aringiria akiuga na komienda na ende monkatha ino bobati kuona maendeleo ntere cia Igembe Central katokuwa atire bwana kele athero bakwire ukaringa wakuluge nyambiru ye no mikulukia bakwira obekere maramu wara obekira bakwira babwezire baba babwezire karbarura karabati wara barurira kuibwa kwina iriro bibingi sana kile akaaji kuuma sehemu mbalimbali ndani ya Igembe Central kiri muritire yongwe ura CDF we kuritangwe itwibe tu na itwonete mbeca iri itikuritirwa ngura ibati kurita for example kya weta materine twina kirati kya tukanga kuma nde mwankeuru lakini rantu benda kwaria watumirwa antu bakura na wakirua twina for example athiru biore bisinkite ndagora gele na resign bwana na kologeria bwana mbili na bwana kumathiro rojena Igembe Central Peter Class Chabari Hari mama jani kumantere cia chukani makuromba gucokerwa kwa ithurano cia erekerio mama jani ne baria mareganite na kuthurwa kwa David Murithi na koti ya Meru ne gwetete na ethirwa ikiregera gutikiria iromba ria murimi umwe gutishaniria kithurano kionde kia erekerio mama jani kiria kia ruthikire mweri muthiru Githurano kia erekithia bamajani giakurukire na muthenya we munthi arimi na nkinya erekithia baba bathiete gukurukwo bichi kiwandani kia majani kia weru gichigo mbunge kia Marazonia Chuka gutwikire no abachokere kithurano kaire nyuma ya mwerekithia wa David Murithi kuregwa imwinge muchemanioni uyu omonde turasite director maria mangi matano makibetukua tio turasite kurega wetu no ndututi athuranu na nikenda tubewa kanya ga kuthurana kairi no ndo muthenyura kwathurana kwa thiini wa Chuka zone tuyo twatindire thiini wa station tu muthenya mugima na tutonire athurithania kogu the following day tario kana muthenya nuonge utuko ni aretirwe ku factory akira gwa nwenda director wa Chuka ura twaregana nuo munthi barigitiriwa rirongie kuringana na bamwe barimi kuma mbarino cia Chuka bariuga bo batamenya ntugwiro kiathuranirwe na ntu ya kuthurana batindire ibandani kenda kuthurana indi batona thuranithia na nyumani barona gugitwika ibathuranire riu tutithuranite Chuka nika tukwenda tugoka kuthura director uria ugatutethia muthenya wa umuthiri turegwire ni macite kureta director na gutiwe twathura twauga twiyo tarimi tutikumenya ko kithurano kiu kiathuranirwe gitari mwogora no mukariri igiti wa erekithia bamajani augite erekithia batano kiri bathanthatu ibo baumbite kuthungirwo bichi ara erekithia ngiru batigitari mwoga kuma mwembe agatagati ya Bidan Jackson Ireri wa Muthambi Mbui Augustine Silveria kuma Magumoni kanini Endwandi Mutegi kuma mwembe agaiti na Mberia Ndangira Zimbabwe kuma mwembe ya neguru ibo bombite kwithirwa bakithungirwo bichi terekithia bajeru bamajani niturabatire twejo munde nyeru meeting ire legite ku confirm no muri kula ina kanya ka either Antonio Wirani kana Mbingwe na twari toge confirm agwa na out of 6 directors omwe wa rejectwa na alimi ba Chuka ntikumenya Chuka zone ntikumenya gitumi nibo ba reject wao
na riu nika tugocoka tubange kidurano nikenda bakari kudurana kairi. Kagitani waku koti mwendeni akaunti ya Meru nitejaniritie gamba ria muringi kuro mwe kuma kiri kiwanda kia michi mikuru urareganaga na erekithia baba kuthungirwo bichi akiugaga ithurano bibi bitaruthabura kwa bati twathikirwe judge na auga atiri akategera public interest ichio nene nkuruki individual interest ya mtojo ufairetega muthigitangani na ndi yauga kure chenda bendera ukonfirmwa ikamba na ikenda kuthikirwa so ntotegera majani ijo the land kana ikyo into kebitha tuntikureji kuona foreign exchange na ndi gukethwa sector we na ketha na magamba tumba kwendelea bwaga kuringana na wakiri Kimaita Mukurima augite koti yari gwitigiria kithurano giki kithina mbere gwa bura kiari arakuga amwe no gwanto baraba ingi kuma mbari ya mtuyo kutheta ibo baumire kuringa kura na aja na utukuinya ki wathari ba majani antu bathia decisions ciao ibathikiro ibayo kanya rock fana jaka kweno atiritwe kuringa nekura ena kanya gutaki NGM etawe KNGM antu batata rio bwaga na bau bakurukitwe ibanwe endi tuije bara bakurukitwe ibo antu batarite chonto ja area iji njiko bote akwariria chorio electro area kimichi mikuru direct otarirwe antu babaringite kura bari 77.134 Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Katukia kanya ga kunogoka banini. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Paringi nkugwate ogeni tukithie na mbere muthuganirwa wa ikucia kware niwe Collins Kalusa na thitangitwe na ikucia antu aka 40 na mairi ikucia antu aka amaria ethiritwe akiumbura wewengwa amauragite. Koti ni athite muthuganirwa uyu athi na mbere kurigirwa rumande gwa ntuku shingi 30 nikenda kubaborishi kanyaga kuthi na mbere na ushunku ni nkuruki. Ntukuwe mutunyume mutongero wa gitengo gya Sonkoni kia DCI Amin Mohamed bagwatanirite na inspector muneno wa polisi Mogwateri Douglas Kanja kuleta wero ni muthuganirwa muneno wa ikubiantu ntereja kware amuji muneno wa Nairobi. We are dealing with a serial killer, a psychopathic serial killer who has no respect for human life. Muthenyomde muthuganiro ju Collins Kalusa nethirwa gikinywa kotini mathamaro kira ikinywa kotini ya Kiambu ende kotini ya Kiambu gwitukira mugambithano Peter Oko ya murethirwa ikinywa kotini ya Makadara kulethirwa gikinywa thaa 8 jia muthenya. Obisi ya mugambithane munene ikirombaga koti gwitikire muthuganiro jwa ingiro wa ntuku Kathumba Usonkoni bwae bukithijaga na mbele. Koti ya Makadara aitha nithirwa gitikirie romba riri na kuruta watho ati Collins Kalusa aingiro wa ntuku 30 jejete. Aitha koti ino etelithe gitu kia polisi kila kaingirwa nontu boy kalibwae muthuganiro uju utuku bwae goro alaletwo ni kia polisi kia giri. Amunogu wakili John Maina ole no wakili wa muthuganiro uju ni ameneretie tagari lile la kuingirwa kwa Collins kwa mweri omwe jete na kuga obisi ya DCI na ile inspector muneno wa polisi Muthenywa goro ni balona nilio shahidi bwa kwigana kwambirie gamba lile na kuga gutino bataru no bweko bwa gwetera mweri onge omwe. What was paraded yesterday is enough to proceed with the trial. Remember that the respondent, as per now, is under police custody. What goes around, nobody knows. So the manner and the circumstances in which he gave the confession, we cannot talk of now at this moment. What they are seeking under miscellaneous application is to seek more days. Yet yesterday you saw the acting Inspector General and the counterpart DCI parading some purported incriminating evidence. Why would they do that yesterday? Yet today they are coming with a miscellaneous application seeking more days. I think it's time Kenyans be told the truth. Let's know the truth. It's best to give him a chance. Let the due process of the law take place. Mamuji muneno Nairobi, Mbeta Antone, Rangi, Wakathenya. Chiengi ntitona njira nkinyanirune